Cek na ramauno pon jak nanti kana mon par lo misari panang teng niko. Saya salah je nak main HP je dak udeng-udeng ngantol je dak malah. Tak bini ya cong ya run turun ya cong ya bener ya cong. Nak beri abole kangkok nyerah laki kak. Terjugan eka dinto sombengan epon tanda satu lusin berarti mon tanda saya kemat tiga gini kok ida ingki macam-macam bola na ida 1.300.000 arapa ida mak larang tongkeng ngani rebok lebih tongkeng larang mon tongkeng rebok apa hubungannya tongkeng musuharga Satya le tanda ria yokor dari tongkeng bila tongkeng raja larang. Tiba-tiba ada meskian raja ben tengah-tengah naro tambah larang kia. Lain kita masuk nilai dari monteng bentongkeng berempat persen, tabu berempat persen, enjara ruah. Becina. Ada mak bedoreng talang dia ria. Pangapora kaulah pangapora kau lu arau di atarat deki area mula main pencung jara dia pencung ampar ida tandek ke tengah dek nje supriatin tandek ke tengah mak itemu jak main amparan saya tahu sarang gak bodoh dia lawan ipul ke tengah ipul mau temu deki aku tak mau pisah dekian ipul buat nabada binin. Oh tidak. Hari na layla isitung berutong huig pangalingan. Esena ul. Pangapora kaula, pangapora ka atas nama Gempar Jaya Sahna. Rudi Torot ani kok apa ngapura aning Gempar Jaya oleh naraja ate najen tada isompongan kia Pangapora Gempar Jaya saina reme serang muda ngatore longku oh sakalangkong iya tore longku niko Gempar Jaya sanonton tepi cencina seeka janji akompol ongku putrina Gempar Jaya seeka janji akompol ongku imon ruak sahna katuana roaka sana katuana benki bana dari Gempar Jaya tandek salusi benki bana tandek salusin kendel bila mola tantona wak nyonya otos Gempar Jaya tanda salusin roh bila tolen wak serang moda
tanda salusin le jumlah 16.500.000. Lopot ya. Oh iya tepat. Bila Ipal jalan kerja niko nangka indah pamili. Oh la 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 la. Arwah bila rusti lako isesana. Arwah suri oleh norok mangki imule. Mas Rito padolong bolong boleh. Sombangan le 15.600.000 tanda niko salusin nyombang tanda Ida Kendil. Yuk Rudi. Niko Ferdi jalan pangantan mon aniko bolong benebulan. Para jaya tertatap berjuja. Bila sairo tina tanto narwak suswani mas jukit kepada Apollo Rudi madang icung lirki lira. Para jaya le para jaya tetap berjuja. Katuana retan sahna. Bila lok bolak ban putri naseran muda ruak tantona putrina gempar jaya. Atompaan Gempar Jaya mo. Samingguan kiipun akarjo kare dhuwur engkanian tertokaan Gempar Jaya mentertokaan. Gempar Jaya bule anyak tanyaan aniko se kawajiban tunjuk kalau bentikam kaangkui majar korbian siapa nape katibitika nape siapa niko se tunjuk ha bat hor angka hor beniwan aja korbian siapa saya tunjuk niko pola nabi le bodo buduk na bodo korbina tak mungkin lah cu buduk na keluar tade korbina rarwa elek Minta akorpian kasapaka dut apa? tak tahu cek minta akasapale Jadi ya? sesahna pergem ko secara soko nama manuk yang ketem ko Apa? Saya nggak bocah. taker beca pesena elek palek pakun ebu mesari biasa naria mun tak lebeto Yusuf dan mah Yusuf lah sup siapa dia sup ada korbian guna sa anu kak pampak berak pampak korbian berak ada iya hah diti saya di borok dia urusannya saya di borok saya di temur urusannya saya di temur jangan jadi ya iya saya di temur urusannya di temur minta kabar si anu hor si ajo iya Gempar atas nama Gempar lagi Bila bada surat bada tengkek nah. Teti aniko tanda salusin atas nama Gempar lagi atas nama Gempar. Tengkek nampo tak meto jo.
atas nama Gempar tidak ki belina kini ko bila bade karjana Gempar atanya ma beli sanonto nape bila weria area wajib kapi minta korbian rea sepat hormat ko se ageleng tolang penyoko lah jadi ya saya disa minta ka Yusuf saja dia duaan desa ka Yusuf Ida ben Rudi ka Yusuf cara jadi ya main kene saya keten mon main raja 100 cara jadi ya saya kemana si Yusuf saya kemana si atas maksudnya main Jokowi jadi dia marah lah ngereng ka Mas belencana ada senang tengah dia ya ada senang tengah ya Ampun kan Mas. Tak langkong binian pakun ibebe, porana terjete bebini pakun ibebe. Bedeki ya bebini nang nyatas saking. Kok berak saya nang atas. Bok nala karyatas beuy bok nah. Iya mon pola nale, anya mana niatas saking alekasan. Alekasan tade kabese. Ada pakun goyang adin tak yang ku ya panggung ngayo. Tanda terima tak langkong pasera saya tunjuk kalau Bani Sahiruddin ke akuin mah Mbak tahu ka Irfandi saya kemahan Irfandi mah tak tahu ayo enggak teriuk Jeria Jeria selamat tena toko Ir lala lo cek lu tanpa nih terkemah cek lu tanpa nih ocol segempar Nikole majer korbian ajumlah 200 tika tepus kabula selain tak osa 200 mak sanggup oh lajanya banyak beta boleh deki saya jumpa Irama la seketin Rama babolong la ane kok depak kacare tanah korbian Jana tika langsung ngagdesa ane kok cara niko siren monjakna orang legung seren jakna orang tang betang siren jalan zambi bagiul tongkeng ngabengang kok mon luang sakit Gempar Jaya tak tanggung jawab ke niko pon tanggungan natika ritben ayo coba tapui pajalan Kang Mas Ridwan jadi agak benda ojung bagiul kentak sia Sahna sebagai ketua ngecung dari bebe langsung ke atas ada nang ebo beri ngecung dia bebini nama cekak dina lalaki nama Noro desa mangkok le saya ketemu anika Gempar Jaya le anika katuana tretan sana pun abri kerpian kok bosa bila Gempar Jaya namoy kempakongku Gempar Jaya samo ke ipace ngorto samo ke ipace kasah nape pone niko pada Yusuf Fathor Irfandi Sahna juga pada Yudi juga pada Mesari Atul tersuksesan Gempar Jaya Kak Sahna ani kok Gempar Jaya alongku bersompongan ruak pada Irfandi tak katinggalan nyawa seni
gunung niko Ahmadile Duane kok pada along polong Anika pon apolong Pon apolong niko Santoso semanggi gempar jaya aniko ipul akarjo karjona pun parah tika ipul lima tanduk na pangijungi ruak pat ora sia kerjaan nape pole ruak bada ipol gempar jaya Anika gempar jaya le Gempar jaya bila gempar jaya abri pangisto nyombang tanda niko salusin Gempar jaya pun abri korpian Nape pole pun ani kok pada kak sana katuana gempar jaya kendeng ruang ramari tuan semangki sakalang kong pangisto epon gempar jaya pangisto epon ipon aniko le putri na gempar jaya ben serang muda rai pala se akar atas bila rusti tantana ida ida Anika putrina gempar jaya Lah Anika putrina gempar jaya bila sakna lantana ostia bila erban di ruang sisa atun nate Gempar jaya terjejak Kau lemuji mak kau lemuji bila misari roak osna wapat aratan tona ahos titik Kompak omku gempar jaya Gempar jaya bila ni rawi ruak Ahmad arwah susi wak yadi perdi jugan pak uno kak santo Edi makan sahib Anika gempar jaya Samoga semon jejak Tika ben bula cek apesa Tika ben bula pakepo bila gempar jaya abri tanda salusi
ngantos tadek na pesena saya mancing-mancing raja yang banyak tuku na kapi tekak 3 bulan tak kira asat-asat ya tak asat ya amu tak nemu kenengan kok pencu kalangkong pada ale toron tapi boleh asari aduh kakak Wajus iya janji saben balik kendel Yus bendela dia Eeng ben vera Norok madelen-jelenan du ale bule Ruwa ete mortos antosan Ete mormatos antosan acelana kabun temur saking jemur ngatemur takok labu bulan seni sampai umur katika bule eman ongku stop Tasr Jaya gabung kalabet pikiran kong langkong juga bersama Patas Jaya juga Laskar Kaja tanggal 12 Mada Tengah Bunga Family 1 set paling nggak kamu king jadi situlah kami hormat kedatangan kawan-kawan semua dari putranya tim ngetraki selamat datang ya